မောတိဘာမီထောဘိုဒကေတနီပကမာလုတကိုတာတုမိုခေါ်တောက်ဖို့ဆဒုချီလဲမေရာတတဲမူနာလဲအဘာထွဲတော့တမဒုထောတောက်ဖို့တပါ myths about growing churches ဆိုပခေယောတာဆူေပတမူယောပတိုင်ပွေတော့တစီလကေနာလောတော့အခဲပတိစုဆဒုချီတော့တာဂီယောနေတာတဲမူနာတဖာလေဘာကတော့တမဒုထောတောက်ဖို့တော့စာကိုတော့ပွားသူလို့ပွားဒီနာပပွားတော့ပကတိတင်ညာတမီတာတော့ပတိတုမူလာတတဲမူနာပုတဝေကတိနေမဆဒဆူပွားလေခရစ်စာမီခိုတကေပါယောအာမေresources ne mera pe que todo sado chisita sabo chisita ne siera pui tamita totke do sakuyo te takute do tatu lo do takuta sani te akobiani na ba pui ne tamita to na ba pui ne takute tatu lo do tatu sata sata pala na ba sakuyo ba akobyo nakaba khune takuba kute tamita todo nakaba umu nataba umula tatemu nataba pokuban inela ata mubu padu thole tatemu nataba akobyo ne we potu panyor podo putho me pane no mazari the myths tradition do puta khani pate yu pa bakado sok puja ne pate yu pa bakado pulema no pakanyol apo yane ne dadi ne to te pa do le pa kripo ta sutana pusikone the Santa Claus yane no akobya dadi ne to te pa padu tho ba le ta te muna apu amalo ko ta le sata bu shukru siweda tina huli ta siwe ba sa do sibati no ko ta ni do te bro ko ne pana hu ta aklik myo ta mi ta to patana huba without sadu te we nya pu ne bakado myths no ta temu na ta phale bakado ta upu ta du tho oge ne lo oge ne myths about growing churches ta upu ta du tho ta temu na ne no ta temu na te ta kha ne ne ta the tami go le ta upu le adu tho ta pa tu pa ta we me meta hebu toko batako tani lo the only thing that la churches care about is attendance no na mi patu patale attendance akobya pa he butako batako ta titolo sari ka ato awoni da we ne da ta uponi kadu tholo da we ne pa kweli te da le ta we ne me da myths lo na akobya ne pa buta bata ko ato go ne du o asake ne da ne du o better pa he ala ne du o mit better ne du o community de mi kere pa he ola asahe community ne du o mit kere ne da na ma program tare takle akobya mo muni pa muni na resource muni puta muni na ma khade pa he lo ne mitama khane tare takle khuda ne ne da le papatu pata da le attendance ka tho ogo awe ne de meta te muna ine lo khobyo ne le ta ne khuda do pwa kweta ne siwe da le ta le ta o pho ta du tho ne weda weda ko ka pa ne lui ka pa ne no a meta weda ye ka pa taupo atadu tone 5 facets of church growth no taupo atadu tone ameta ueda ye kapane no te kapane mera churches grow warmer through fellowship
အခုတနေရတဲ့ဖုမကပတဲလေပွာကအားထော်မေ Jesus grow warmer အခုလူဝဲတာလောတမေထဲတာဝေးတခေါ the chikaraka ne tera le Jesus grew deeper through discipleship no away on the tao pone do to da couple da du keto pale da kita poane no kobyone ne ka keto ke po ami to go ne ka ba tu lo no the way ameta ta khao lo de Jesus grew stronger through worship tale tao pone shuto we ane ne tao pone leto tao pone yoto leto wele tarelo mulota yoto le ta du keto play ball do we shuto we dale akobe tabu tuba yo ne butu ba yo ne ta su ne ta ge ne ta du ta hilo ta awareness stronger kaba shuto lo the churches grew broader through ministry. Dale tau pune leto, we koplo tamata le tau punyabu. The churches grew larger, no broader with a larger ne erotera le leto, no doto leto the copy tikosu talo gane no through evangelism in a law. Atoveda koplo tamata ta kuso ilo kutani do nelete te kapawuni te tibani lo tatemuna chikataka taupo adutapa duto wele taupo sitapa ta lebu lesi pulo all large churches grew through the expanse of small churches akopiane wale akol lebu lesi nina tao po si po le ko le bu le sini na mi o ma na tao a ko byo ne we tao po ye ne a de ke ne do to le mi le so po he o le we nya bu se ne a to di lo we po po li se ne pe o le we pe ma ta ta ku so de po ye te kana ke mo tao po le ko ye o we te he o pe da o we te do to pe da a ko byo ne a we da ne tao po le adu thoti de phani de du tho khoplu da le tao pho si phu ye ni khope pa ta mata awe ko da ne ne ta we se ko ni me da ta te mu na lo de ta te mu na te ka ta ka ne na ma khu the ta le ta ru te do no no pho ta pa bu se le na ta u pho pu lo ko pyo ne ta u pho ne o do quantity go to quality. No, you must choose between quality and quantity, no? Quantity and quality in your church. The makuta akobya nami kuta no pork atoni the quantity ka atoni a quality ni jalal. Nami kuta da quality, no? Akobya arugate ni na quantity ni ka jalal. Ta chika busane ne nele to boko tau po kadu to ka ne nele te tiba awe se ko ne mira ta te mu na lo akobyo ne wele church growth no pa tu lo pa le tau po ne akobyo ne mi ma ta ku so ne ka a tho lo mi ma a tho ne awe ka su tho lo tau po ne ta a tho ne le menu ko le Milita matata kuso kune no akudani ani de na ato na quality ato na quantity sekone kaba ato tame tata kale na gashini oda agata kale na kaba nyuku yo bani lo do tagi lui mitimi yoni mieda na ba du ba lu ke ta upu ataka sodo atama a mission no ye to tao po ko do tho go lo akobyo ne ma ba do ta do hoku ne no you must compromise the message and mission of the church in order to grow na ma ba lo akobyo ne mi le u le akobyo ne pa le atho che pa le o ti na ta po ti ba tho che ti ba ti the compromise ta ne me thori thosa ko baza he ba yo uri oza ko baza he ba yo akobyo ne awe ta te mu na lo
Nakaba compromise na tani ni away tamiba. Awutani do leeway ni le akutoria awetera le church grow without compromising. Akabia tau po kaduto le patama sralo palu papueba. Na pamise tamagi patakaso gini patama sralo ba akona ba masralo dito do na tau po kaduto alu apue pa ke mayo no pa mi mayo atmo ko pa mi che mi de he mi che mi de here ai ma show tau po re ne ma di tenio ko bia na ka compromise na ta lo re pa sa mo ne ta we shen ne me da ta te mu na yi ne lo le ma ape ju ne no le ho ko ta bi ta po ko ne ko bia ne le te le tu e ta klo na ka bu tu ba yo awe je tani ba de awe ne me da ko bia ne ta te mu na lo ta te mu na lu ka ta ka ta te mu na ji ka ta ka na me pa so si to na ta le sin sin ne do na ta po ko do to lo if you dedicated through enough no your church will grow akobyo na mi paso sita duta ota o akobyo ne paso sita pali so si butu bayo te wene lele po kuda ne na ta upone kadu towe lo akuda ne ne de te papa so si pata di de tameo no ko papa mata la akobyo ne li ta ka to do ne te da le akobyo ne ta ke ta kana lo akobyo ne na ka ba mata di to na ka do to na ka e to na ka su to awo ine lo akuda ne lo pe ne te da le ta ile so polu me pa tu to do ma do to ta upo le akledi do ma I me le awe me pa le ati we do ma le tama I pune lo awe lo weda Petagri du tata sine ne di yoablu polita hiato de pama hi tapa akule akuta te to ne ya paloli ta khotili huda ne ne nakaba udo ta kute no nakaba mata tele na kuta te do na tamata not me tele na pa sosina da do na tamata not me ne temi huda ne so polite da le yoadu do tota lo ko pyo ne tuta phota luti so polu phota awe ne pa le tu lota awe de kasaywa ne me pa le adu do ta ko ta ne ne de the na tu lota ta kha ta me yo the na pa so sin ta ta kha ne ta me ba awe ne ero te ra ta we ne me ra mix no awe ta te mu na lo ko ta ne li so si te ra le yo mi ta ma hi ba do wale ma we to pani ma we kalo lo yo ma lo na ka ba ma si ko lo ye ka tu lo ta u pho le ye lo te le ni te me ba mi si ko ta le ka sa yo tu lo we lo do ta te mu na khu ka ne me da ta u pho ta do to wo no wi ki khu tu o we ta mo lo a ka byo ne there is one secret key to church growth akobya tao po ta do to ata khutu ne we ta kha nyame thi ne ta we ta kha khu ta ne ne de akobya ta o po ne ka do to lo ba ta no no le music akobya music ne mi tu ita so pa he de tu kutu ita so da we da pa ma music lo pa ma music ne ta wi de je lo de pa ba ta ne u de la sa ko lo ko ta na ma fellowship na ma fellowship na duo the tene the neo no take a secret key to ka na mi ma lo ta akobyo na mi wo ta tu lo na mi wo ta si te lo ta ka le amu awe ne pa ke lo kana o akoda one secret key that the me ba one secret key to church grow that awe ne me da mix in it lo the tatemuna wikatakane all God expects us is faithfulness akapione talekasa yua mula talepwa alle kene mira paguro tata tolo away ni misiko the mita tolo kasayua de wilo
na do tho a tho wo tho ta we ta lu ba a we se ko ne me da ta te mu na lo ko ne mi ta to do ka sa yo no bu yo ma ka sa yo ta pi ta ma to do ka sa yo le ta mu te ke po ke le ke se ne we ni de ta u pu ne ka do tho lo ko ta the da ta tu to ta to ta ka te ni thế là ta pa so si ta to do ka sa yo ta ka te thế là ta pa so si ta ta ka ni te ni ba ko ta do lo ba we ta a mi ne no ministry must be both faithful and fruitful no ta le yo ta ma ni ka ba mi ta ma le a ta to do ka sa yo la ka ba mi ta le hi to ta tu ta la God expects both from us according to sa yo ni mu la we faithfulness and fruitfulness of kaba me pati de pale adu tho au dot ta to do ma me pati de pale e tho ta tu ta ini lo do ta te mu na kho kha ta kha ni you can't learn from larger churches no ta o pho adu ta pa o ni na ma lo ni ta te ba awe se ko ni mera mitso a ko bio ne wera ne pa ka sa yo ti lo pa de lo so lo pa ta da puelo pa mi ta da lo pa uniqueness la ne puelo a ko pa halu ma lu ta le ta pu le adu tho ti ta pa ni ta lu ni ne sa na ma lu ta ti ka sa yo ti lo na le no u phe na mi ta phe a ko bio ne ti lo ko ta mi ta di to ya na ta u ta mi ta di to na ta le ko plo mi ta di to ne mu sa ko di na ta mi ta de pa do tho ta ba ha lu ma lu ta de awe na ma lu ni ta ti ba awe se ko ne me ra ta te mu na i ne lo ko ta ne ne de ta le na ma lu ti ni u we de no ba sa mo ne de pa ta ga ata u ta di de ne chi so su no u da ne ta ti ba i ne lo ko Portugal di a copia kalwa to nakamarwa naka malon a copia na pinanya no a lui di ne to tani ba samo di le ta le church we ni do tho di le na malu ti we da lo we ni me na ba ka do myths about lo no growing churches that they mu na ta pa le ba ka do ta po le do tho lo de a ku ta do pa tu to le ta te mu na ta pa pu de do pa ko do ta mi ta to ta chi ni ta mi ta to pa ka pui ni ta mi ta to pa ka pui ni ta ku ba ku te do pa tu to sa ku yo ta ge ni lo mo sa su ke pue ko di ko no a de ke phi yo ta su e Pasosir patai puero ta siblike na lo atake po mule ta temu na ta pa pu da le poaga ataka to mu wa ta pa pu do tan no ko ne pa chu chi ti nya ba de ta ne kwa su ke po ni do pa ko mule tan no pu do pa ti to mule hoko ali la tu the new de do ko mule kripo ali la tu the new no ka me ta pu le adu thon no le to pe to no le ka sa pu te da we ma sa ro su ba le krisa mi ko ke pa yo e amen